Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on Today FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambulu venaka. Se kuongo na bukaleleka ni nonda itukutuku na mbungi endindai. Ni matini wasiwasi ni kena torivaki na idhula ni COVID-19 na bukadhuri sartunga na singa bukilulu ni madhongo. Wana bibwanda itaki maibwana minista ni tambana nimbula buni wa ifereimi wangaina mbete. Kaini wasiwasongo na bakatamba kindua veira erabingarabi na kena enrabi na nonda bonua mai na COVID-19 na lebu ni idhula ya dhumai na singa baruwai tini karuana undolu karena dhula kina ona undolu na linga ni bingarabi. Na marauta ini Commonwealth Day singa marauta ki kina nonda bonua salabata na kena ya dhumai ni matai ni wasiwasi ni dhula ni COVID-19 kiviti. Ngona nona mala ni bosa na presidendi Chiochi Konorote katukuna ni marauta kina nonda veireredi bo mati ni tu na Commonwealth na ngauna ndendre kandonu maki. Tukuna ni kena zingomi na wani mate endola sasanga lebu katori baka na mate ni tu. Baka utatelangana nona itukutuku ni baka nuni binaka ki veira kete na marama nonda bonua na kena marauta kina telanga ni kuwa na singa ni marama bura-bura raramba. Mbimbi na nonda itabi na marama na nonda ndu itikutiko na kena bange abutaki na mbula ni bebu ndu itaki. Tukuna itukutukongo na buni bola tunde na ministri ni marama Jennifer Poole na kena ngarabi ni kuwa na nonda songo na marama bura-bura raramba. Kaini mate na COVID-19 bagalebutaka sona lenga kabandrendretaka na kena wali. Tukuna ni tabi rangaraba na marama kina nonda itikutiko kina mate ni tu sa daw lebusara kandandonu merna baka binibinakataki kina. Kinangito sa tubu karaw na vei kornibuli baukina na andito ko school na buku ni sotsota ni Triple N Zone. Kaya na doni bibotabulidi na timi ni ACS Antonio Rambuiliku nirto kila ni ambagi mbole na ambagi ongo mepaka ni siyang nindo na sotsota aturubaki na ambagi sauti na buku ni COVID-19. Tukuna ni irna nonrato undang gito sambulei na kena nasangai menatango makina ulunidobi vira na ngone lewa. Ia tukuna nandau ni bebatabulidi ni Sila Central Christopher Wanga ni nangailau renga na madal ni nonrato babarau na ngauna na baidorikina na sota. Tinikathiwa na kornibuli na baitabi na buku ni Triple N Zone kana tegibutaki na singa lotulebu. Maithabekir na bagaleleka ni noanda itukutuku. Na kena ikuri eranan seman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni bwading vinaka. Oir na ngone nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersi sunga da kena loma dina kena mikaron. Sakena ngauna mitaro bina nonda baksangai kapala loma taki na ngone. Dalabina oya wameliki. Bulre oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena bei mataka. Oniti kena makarombuka. Ni waitini kalimana miniti meona kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.